ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान् को। श्रीमद्भागवत महापुराण 9 स्कन्द 23औं अध्यायको पाठ आरम्भ हुन गइरहेको छ। यहाँले दत्तचित्त भएर श्रवण गर्नुहुनेछ। अदात्रयविंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। अनो सभा नर चक्षु परोक्ष त्रयः सुता सभा नरात् काल नर सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजय तस्य पुत्रो महाशीलो महामना उसी नर स्थितिक्षुश्च महामनसात्मजौ शिबिर्वन समीरदक्ष चत्वारोऽसि नरात्मजः वृषादर्भ सुवीरश्च मद्रकैकय आत्मजः शिवे चत्वार एवासन् तितिक्षुश्च रुषद्रथ ततो हेमोत सुतपा बलिसुत वसो भवत् अङ्गभङ्ग कलिङ्गाद्या सुम पुण्डान्त संहितः जगिरे दीर्घतमसो बले क्षेत्रे महीक्षितः चक्रुष्व नाम्ना विषयान् षडिमन् प्राच्यकान् सदे खनपानो गतो जगे तस्मात् वीरतस्ततः सुतो धर्मरथो यश जगे चित्ररथो प्रजा रोमपाद इति ज्ञात तस्मै दशरथः सखा शान्तां स्वकन्यां प्राय सदृशशृङ्गा उभातां देवे वर्षतीयं राम अनिर्हरिणी सुतं नाट्यसङ्गीतवादित विभ्रमालिङ्गनारणै सतुराज्ञो न पत्यस निरुपेष्टिं मरुतदा प्रजाम् अदा दशरथो येन लेभेय प्रजाः प्रजाः चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलक्षस्तुतस्तुत बृहद्रथो बृहत्कर्म बृहद्भानुस्ततस्तुत आद्याद् बृहन्मना तस्मात् जयद्रथ उदारित विजय तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत ततो धृत प्रततस्य सत्कर्माधिरथस्ततः योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जुषान्तर्गतं शिशुं कुन्त्यापवितं कानीनम् अनपत्यो करोत्सुतं वृषसेन सुत तस्य कर्णस्य जगदीपते द्रुह्योश्च तनयो बभ्रुः सेतु तस्यात्मजस्ततः आरत्व तस्य गान्धार तस्य धर्म ततो धृतस्य दुर्मना तस्मात् प्रचेदा प्राचेत संसदं म्लेक्षाधिपतयो भुवन्नुदिचिं दिशमाश्रिता तुर्वसो च सुतो वह्निर्भर्गोऽथ भानुमान् त्रिभानुत सुतोऽस्यापि करन्दम उदारधि मरुतः सुतो पुत्रं पौरवमन्नबुध दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं राज्यकामुक ययातिर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरर्षभ वर्णयामि मा पुण्यं सरपापहरं नृणां यदुर्वंशं नरश्रुता सरपापे प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति यदो सहस्रजित् कृष्टा नलो रिपुरिति श्रुता चत्वारसो नभ तत्र शतजित् प्रथमात्मज महाहयो वेणु हयो हयचिति तत्सुता धर्मतो हय सुतो नेत्र कुन्ते पिता तथा सोऽञ्जीरभवत् कुन्तिर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मतो भद्रसेन च धनक कृतवीर्यसु कृताग्निकृतवर्मा च कृतोजा धनकात्मजा अर्जुन कृतवीर्यस सप्तदीपे सुरोभवत् दत्तात्रेयाधारे रंसात् प्राप्त योग महागुणः ननुनं कार्तवीर्यस गतिं यस्यन्ति पार्थिवा यज्ञदानतपो योग सुतवीर्य जयादिवि पञ्चाशीतिसहस्राणि ह्यभ्यात बलसमा अनष्टभित्तस्मरणो बुभुजे च षड्वसु तस्य पुत्र सहस्रेषु पञ्चेभुर्भरितामृते जयध्वज सूरसेनो वृषभो मधुदूर्जित जयध्वज तालजङ्ग तस्य पुत्र शतं तभूत् क्षत्रं यतालजङ्गाख्य मौर्वतेजोपसंहृतं तेषां ज्येष्ठो भीतिहोत्रो वृष्णिपुत्रो मधो स्मृतः तस्य पुत्र शतं त्वासि वृष्णिज्येष्ठं यथकुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवा चेति संहिता यदुपुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो वृजिनवान् तथा स्वायिस्ततो ऋषे कुर्वे तस्य चित्ररथ तथा दशबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभुत चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजित दश पत्नी सहस्राणं दशानं सुमहायसा दशलक्ष सहस्राणि पुत्राणं तासु जीजनत् तेषां तु षड्प्रधानानं पृथुसर्वसात्मज धर्मो नामोसना तस्य हयमेध शतशया तसुतरुजग तस्य पञ्चाशनात्मजा शृणु पुरुजिद्रुक्मरुक्मेषु पृथुजामग संहिता ज्यामगतो प्रजोप्यन्यं भार्यं शैवापतिर्भयात् नाबिन्दशत्रुभवनात् भोज्यं कन्यामहरसित् रथतां तां निरीक्ष्य शैवापतिमवर्षिता केम कुअगमत् सानं रथमारोपितेति वै स्नुषाता वेते ते स्मयन्ति पतिमब्रवीत् अहं वन्द्या सपत्नी च स्नुषामे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञे तस्यमुपयुज्यते अन्नमुदन्त तद्विश्वे देवाः पितरेव च शैव्या गर्भमदात् काले कुमारं शुचुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्त उभयमे स्नुषां सतीं शैव्या गर्भमदात् काले कुमारं शुचुवे शुभं स विदर्भ इति प्रोक्त उभयमे स्नुषां सतीं हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 9 स्कन्धे यदुवंशानुवर्णने 23 हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ को। जय जय श्री राधे।